ngasi ay phone ki ba tongan tongan ba manipuri si phone sing digi maru ai bi pausing khonga charaga manipur top channel gi maike digi ma'am da thamjigi ahan bada manipur da su black fungus ki laina yarakle rims amasum sijada layeng lakpa black fungus ki patient ani gi manung da amasire positive case satret ka maudra ga ni pan thengnari taraga ni palai khidre COVID-19 की second wave mayong nariba leba asigi state singi manung digi state khara da COVID positive patient singda fungal infection mucormycosis haina khangnaba black fungus white fungus ki laina na amukasu nahalakpagi thaudok mayok narakpadigi government of India gi Ministry of Health and Family Welfare na pirakiba paukta ki matungina manipur lenga ki maikedi su health services ki maikedi mamang thagi kungani thoida fungal infection mucormycosis asibo notifiable disease amani haiduna lakthokuna laina asigi mayokta akan section thorang sing lokhotpa horaklingai sairakta Manipur की COVID-19 positive ओइबदगी लयेंग लखिबा patient ani da su hairiba black fungus ki laina asina nahalakpagi manungda patient amadi kanmangamdana lekhidre ngasi nungthil pung manga phawbagi manungda Manipur lenga ki COVID-19 common control room dagi tholakiba serol amana haibada COVID-19 positive oiduna narakpadagi laikat narakliba patient singi manungda ani black fungus na nahalakle hairi patient ani asigi manungda amana Regional Institute of Medical Science RIMS layeng lakpa masagi sai nifuga mapalom suraba miyoi aduga amana masagi sai nifuga taruk rom suraba siza hospital layeng lakhiba miyoi ni haidi makhoi animak Imphal West District gi COVID-19 positive oikhiba nupa ngaktani su haidi loinana COVID-19 Kamal Control Room dagi serol asina haibigi matungina asiguma casing asi thengnarabadi health center natragana clinic amasum hospital punamagna COVID-19 Kamal Control Room da report tarakadabani haibiga loinana karigumba hairiba report sing asi taraktaba hospital singi mathakta haujik satnariba epidemic act asigi makhad lokhatpham tokpa thabak sing lokhatkani haina su khangalakri Pausi ki matungina pausi esina phangiba pausing na haibada rims ta lekat narakliba black fungus na nahalaba miyoi singasi covid positive oibadigi hospital asigi covid ward admit tawduna layeng lakhibani adobo nimit kharani gi mamang mit nungaite haibigi complaint tawrakpadigi ENT da refer tawraktuna magna nungaitre haidiba mit checkup tawkhibani Masamak suhana dagi diabetes patient oiriba singmi nupa asigi mit layeng nanabagi damak satakhiba test adugi result asi phangba matamdadi mag black fungus hairiba anauba laina asigi positive oire haba confirm tokhibani amaromda siza hospital COVID-19 positive oibidagi layeng lakhiba miyoy sisu black fungus positive oirakpadagi makhatana masigi damak layeng naba thaurang tawba hawgalakpada kanmangamdana ngasi nungthil lekhidabani hairi Thaudo asigi matangna pauksi esina siza hospital gi medical superintendent Dr. S. Zogendro da hangluba matamdadi anauba laina asi Manipur lenga ki maikedi notifiable disease ama oire haiduna lakthokibagi matungina makhoina pifam thokpa patient asigi report medical directorate submit tawbanatana media da phongdoknabagi ayaba piraktribana maki hospital miyoi ama laikhidaba thaudo asigi matangda karimata haidu haibi yakide Pauksi sing atop source amadagi phangba pauna haibadadi siza hospital dagi medical directorate patient asina black fungus positive oirakpa masu masina maram oiduna laikhidabagi matangna report piruba matungda akan advisory ama piraktuna anauba laina asigi matangna siza hospital gi maikedi medical directorate ki ayaba yauduna wafam amata phongdoktana ba khangalakle hairi Panba yabadi thasigi kungani thoid Manipur lenga ki health services ki director Dr. K. Rajona thokiba notification amad Manipur fungal infection mucormycosis asi notifiable disease ama oire haiduna epidemic diseases 1897 gi matungina lakthokrabani maram asina government of India gi Ministry of Health and Family Welfare amasum Indian Council of Medical Research na pirakpa mucormycosis ki screening diagnosis amasum management ki guidelines sing adu Manipur lenga ki private health facilities sing ngakna setkadabani haiduna khangan kibalakibani karigumba hospital sing notice asigi matungina pirakdiba guidelines sing asing ngakna satpagaloina karigumba laina asigi case sing gi matangda singnaba masum confirm tawba leirabadi soiduna health department report tawrakadabani haiduna report asi pikhalaknabagi format amai phawba mangjawnana pithoktuna khangan kibalakibani haina supali atopa pau khara
ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯝꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯠꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤꯖꯦꯟ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣ.ꯁꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 29 ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ 29 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯂꯣꯡꯂꯧ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃ, ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯋꯥꯡꯕꯜꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯩꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ CBSEꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ CISEꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ CBSE ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ CISCEꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SP ꯗꯥꯛꯇꯔ S. ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯇꯨ-ꯋꯤꯂꯔ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯔꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯤꯡꯈꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯐꯨꯁꯝ ꯃꯨꯁꯇꯥꯛ ꯆꯍꯤ 23 ꯑꯄꯣꯛꯄ P. ꯇꯥꯌꯦꯕ ꯑꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯐꯨꯁꯝ ꯑꯜꯇꯥꯞ ꯆꯍꯤ 22ꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯐꯒꯠꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ 5G 2, 6G 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯗꯥꯏꯑꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯁ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ꯫ CM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯁ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ CM ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯃꯥꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯊꯦꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕ, ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯂꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯥꯁꯤꯈꯣꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯂꯧꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯉꯨꯖꯝ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯆꯍꯤ 30 ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯪꯉꯨꯖꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯪꯉꯨꯖꯝ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯠ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ IG ꯖꯣꯟ 1-2 K. ꯖꯌꯦꯟꯇꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SPꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯃꯦ 30ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SP ꯖꯣꯒꯦꯁꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯧꯕꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ SDPO ꯁꯨꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯁꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯀꯪꯉꯨꯖꯝ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ KK ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯥꯁ꯭ꯔꯝ ꯆꯣꯛ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯕꯥꯒꯇꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ IGꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ KK ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯅꯕ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯐꯥꯕ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯄꯇꯤꯌꯥꯂꯥ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯠ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯅꯝ ꯅꯝꯊꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁ 4ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯩ꯫ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯇ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯏꯃꯜ ꯄꯤꯔꯒ ऑफिस ओइरमे अदुबो माना वाइरिबे बिल्डिंग अदुगी अवाइमल पिरक्तबदगी बिल्डिंग मपु अदुगा माक खतना सैनबगी थाउदोक लैखि मदुगी मतुंगदा माक मांखरे बिल्डिंग मपु अदुना थिगलुबदा माकी बिल्डिंग द लैरिबे लमगी पता अदु कर्नजित हाइरिबे मियोय असिना माकी ममिंगदा ओन्थोकलगा कनागुंबा मियोय खरदा योन्थोकलंबने मसी यामना चावबो क्राइम मखलमने केस असिदा हकथेंगना सेने अहुम सुबदा केसदा कर्नजितना इंटरनेट की खुथांगदा वेब पेज अमा हांगलबा पृथ्वी की तोान तोान मियोयसिंग थबक पीगनी हाइना थाजाहलमलगा तुमिन्ना लोटखिबदगी नेपालदगी मियोय अमना कंप्लेन तौरकपदगी लौखटप केस द सेनै अतोपा अमदा CGM द कंप्लेन केस अमदसु माक असि सेनै माक मसा कोर्ट लाकनबा खंगलबसु लाखिदबदगी इंग्लिश 2013 माकी मथक्ता प्रोक्लेमेशन ऑर्डर लौथोखि मतमदुगी हौना माक लोटखिबदगी फानब थीदुना लाकपनि माक हौजिक फारबनिना मरी लेनब कोर्ट पुथोकलब मतुंग माकी मथक्ता थिगतपगी थबक सतब हौरगने हाइखि IG ना मखाताना कर्नजित एलाइस KK हाइरिबा मियोयसि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम हाइरिबा नुपी मसा असिगी आपोकपनि लिसिप्रिया ना हौजिक पाइखतलिबा थबक थोरमसिंग असिदा कर्नजित की खुद यरमलोय हाइनिंगाय लेते मसिगी मतांगसु थिगतलगने हाइखेनसु पाउसना मेक्सिंगनसु फोंदोरक्ली अतोप पाव मनमो कोविड लायेंगबद लौगदब ममल सेमदोखरे स्टेट असिदा पाक्तकनना संदोक्तुना मिसिमिना क्या थोवलिबा कोविड के लाइसेट असिना नारब मियोयसिंग लानाइगी हॉस्पिटल सिंगदा लायेंगबद लौगदब ममल थासिगी 23 लेंगांगना ऑर्डर अमा थोक्तुना लेपखरब मतुंग ngasisu amuk manipur lengaki health and family welfare gi deputy secretary Semilen Longen na order ama thoktuna semdokhre nauna thokiba order asigi matung ina state asida lairiba lanai hospital singna COVID positive oiba miyoy sing layengbada hospital adugi general isolation ward laiba patient singdagi nongmada lupa 3,000 phawba lobu yagani high dependency unit laiba singi nongmada lupa 3,000 phawba ICU da lairaga ventilator sizinadaba singi nongmada lupa 9,000 phawba amadi ICU da lairaga ventilator sizinaba singdagi nongmada lupa 10,000 phawba lobu yagani haina pausna palli Malem gi ahan boina China da nupa ama bird flu gi haisten entry na nare Malem gi ahan boina China gi Zhongjiang city digi sahi nifugamathoi suraba nupa ama bird flu gi haisten entry strain na naba thingnare haina agency digi phangba paw amana hairi paw sin hai wafam asiga mari lainana China gi National Health Commission na thadorakpa warol gi matung ina haisten entry strain na naraba myedu laiba adugi eastern Jiangsu province tagini malem gi oina bird flu gi haisten entry strain na miyoibada naba thengna basi magna hanmani adumanama maki haksangi phibam khudong thiningai oidre athubada research tawragani haina paw mana pali amaromda Manipur yauna state mangagi mikhal pangthoknana ba sem sare Election Commission of India na Manipur yauna state mangagi assembly mikhal mathang sahi English inga kungani thoigi ahan ba sarukta maram sana pangthokna ba sem sari haina chief election commissioner Sushil Sidrana phongdokre agency gi pawman hai Goa Manipur Punjab Uttarakhand gi legislative assembly gi tam lakadori ba sahi English inga kungani thoigi March thana loiragani Lairiba legislative assembly gi tam asi loidringai da mikhal pangthoktuna mai paklaba candidate singi list governor da thagat pa haibis election commission gi tangai fadraba thaudang ni haiduna Sushil Chandra na phongdoki hairi wafam singasi Manipur yauna state manga gi legislative assembly tam losilakadoriba asiga mari lainana state singasi da COVID-19 pandemic mara asida assembly mikhal matam sana pangthokpa ngamgadoribra haina hangba wangi pakhom piraduna Sushil Chandra na phongdokibadi COVID-19 gi anisubu web asina maram oiraga Lok Sabha kharagi amasum state kharagi assembly by poll pangtokhidrabani loinana Rajya Sabha kharagi by poll amasum biennial legislative council gi mikhalsu COVID-19 gi anisubu web gi pandemic asina maram oiraga pangtokhidrabani hiramasi gi mari lainana CEC Sushil Naiki leba asi gi oina COVID-19 gi anisubu web ki license asi hantharaktuna laina asina Nahallaba migi masing hantarakle pandemic manung asida
Bihar yaun state manga amasum union territory amagi mikhal pangthokre hairibe assembly mikhal sing asidagi pandemic manungda matau karamna mikhal pangthokadagi haibasi khangde haujuk laisat asi tamna hantarakpaga loinana pandemic asi athuba matamda loisinba ngamlagani haibasi mahaki thajabani loinana mathangi sahida tam loigadoriba state manga gi assembly mikhal asi matam sana pangthokpa yabagi phibam lakani hainasu makhatana phongdokhi haidi Atien mapau menamu miye halam le gari huran ba ani polis na fare gari masa mari recover tawre ngarang numidang pung nipalom tarak pada polis na purom part ki dairy farm manak ta asi baksang ama leire haiduna sangsilubada mamaida sokpada natana lawai limfu da masin tumba khulai na thinba gumbagi sokpham dairamba nupa amagi haksang thengnari hairi amasum police na forensic science ki expert sing loinana examine toraba matung haksang adu lawkhalaga jenims ki mokta thamki adu manam laikhidraba miye du purampat police station gi manung chanba soibam laikai digi angom ton sei kuntra ga manga apop laikhidraba a rupachandra kawi haiduna identify tawkhibaga loinana postmortem examination toraba matung mayung gi miye singda khusinakre hairi laikhidrabagi imungna phongdorapagi matungina mahak ngarang numidang wairam scooter tonglaga thokibadagi mafam khangdana lairakhibane mahaki haksang phanglabasu haujuk phawbada mahakna thaukiba scooter amadi mahaki mobile phone singba amata phangba ngamdri hainasu pawamana makhatana phongdorakle loisilakpoina to patin ma paw khra namu kangla tongbigi commando outpost ta thomjinkhre ngarang numidang pung 8:35 taba sekmai kendra gi manung chanba kangla tongbigi Durga Mandir mamangna curfew thugai duna lakpam yuani police commando singna phu sakhiba thaudu kamari lenana khoisang narba miyamna kangla tongbigi commando outpost ta thumjingkhre thaudu sigi matangni inquiry ama satharagani hairi paw sina makhata na hairi bedi ngarang numidang pung 8:30 tabada kangla tongbi Santipurdagi Nikhil Gautam sei kunga mathoi apokpa Ganesh Gautam amasum Sahil Basnet sei taragatre apokpa Sambu Basnet kauba miye ani curfew thugairaga tholakpadagi police na khamduna makhoigi mobile munba yauna phu saibagi thawang sadakhi maduda Nikhil Gautam hairiba miye sina police ta khut tharamlaga mafam adudagi nanthok tuna sienaba honabada police commando na nongmai round ama kaphi thaudo aduga mari leinana mara leba police commando action law haina commando outpost aduda thomjin khibani hairi Nikhil Gautam na haikibada commando na ka hena phubadigi khang mangamdaduna personnel adu inthoklamlaga sienaba honabada atopa commando personnel amana mahaki oi thangba khongna numai kapsilakhi adubo lebak phabadagi pankide mahaki mamanaba amaga loinana mahaki makhuragi yumda covid-19 vaccination gi Cowin portal register taunaba satlubagi halakpada commando singna curfew thugai haina khamlaga phu sebagi thawong adu sathagi bini hairi thaudo asigi matangna police ki mekedegi curfew thugai duna lakiba ani adu wohang pong satharingaida police personnel amada khut tharamlaga nanthoki bani hairi thaudo asigi matangna inquiry ama satharagani inquiry gi finding matungina mara lebising adu sairak pigani haina spaw mana pali atopase phonga madana asumna phongli police ta khut thabagi maral da fare curfew ge thingba thugairaga lakpa nupa ani na ngarang Kangla Tongbida freaking amasung checking sathariba Imphal West District Police personnel da khut tharambadagi phare haidi police da makhut thabagi maral da pharaba sing adugi mamingna Nikhil amasung Sahil Basnet kawi makhoi animak Kangla Tongbi Santipurdagi ne haidi police tagi phangba pauna hai ngarang numidang pung 8:30 rom tabada Kangla Tongbi mandir manakta curfew thugai bising Fazilaga thamki makhoigi manungdagi Nikhil amasum Sahil anina police ta kin thilamlaga mafam aduragi senki makhoibu tanaraga pharaba matung Sekmai police station sinarakhibane pharaba Nikhil amasum Sahil kota putholaba matung PR bonda thadokre hainasu pawsna makhatana phongdorakle losilakpoina atopa tendakpak paw mana Railway station ki phibam yengsinkre ngasi Jiribam district ki railway station Jiribam municipal council amadi Jiri development organization ki team amana satuna railway station ki phibam yengsinkre mafam maduna leiriba potpham phambi thabak suba lakpa amadi driver masul manaw singna covid puki dabagi matawgum marks uptaba SOP ngaktana leiramba thenakhi hiramasigi matangna Jiri development organization ki president N Sadananda Maitaina haikibada Railway station asida Jiriba Municipal Council gi COVID Task Force ki team amadi JDO ga loina duna mafam asida lakliba cheng amadi miyoi sing karamba phibam da laige haibadu yengma lakpani
रेलवे स्टेशन असिदा लैरिबा मियोइसिंग असि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तौदबगा लोइनना लैंगांगना पीबा SOP ngakpa उदे माफम असिदा पोटफम फामलिबा इमा इबेल सिंगना मास्क उपतबा थिंगनरि कोविड पु थवोइदबा अमदि लाइना लाइसत असिगी मतांगदा करिसु खंगदबगुम तौरि ड्राइवर इसिल इनाउ सिंगना थोलकपा मतमदा मास्क उपतना पोसे लैबा समिनबदा SOP ngakतबा कया थेंगनबदा एडवाइस अमदि कोविड की चटना कंगलोन हैरमखि थवोंग सिंग असि येंगलगा जिरिबमगी एडमिनिस्ट्रेशन लाक्लिबा ट्रेन अमदि थबक सुरिबा पुनमा असि मियेंग सांगबिदुना कोविड लाइना असि ngakthokpada अचौबा मतेंग पंगहानिंगे हाइना फोंदोखि गाइनसु पाउसना मखा तानासु फोंदोरांगदि दुगि मया हजिक ओइनदि पाउस मतांगसा लुसिनजरगे पाथौसगिबा सोखिबा लानकिबा क्या यारसु म्यामना ngakपिगने अदो अनौनबा इ पाउसिंग लेबगा म्यामदा अपडेट पिजरकेना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडिगी म्यामदा थमजरी एंड थैंक यू